Neberegero bwako mutegeri Omero TV nuturi na ntuko enjega mukirankaado shemwanya ndere chondere tetanambere nagukenera nanguruki gutegera Meru TV kugwata ugeniro ukirwa narua twithiro tugitagagira ntatochie to chie Meru TV rukire tariki 15 mweri jomugwanja mwaka ni jwangirije 25 ntuko ni ya Jumanne. Karibu sana. Twethira tugitagagira ntatochie Meru TV ogoro nyumene tugatonya ndene ya nkatheti chieto na kumenya mantu orajombete gwithirwa ndagikara. Twambirie na ripoti kuma ntere chia buri ira ni ripoti ya Keba ni aria ni kurumire mwanki jo munene ntere chia mukungu rwire rwarera kagite na karakire mwanki jojo kana kamwe karombere guta uturo bwawe mwana ujo aririkana arare ndene ya nyomba izi kagite na kara mwanki jorombere kwithirwa jukimethia mwanki jojo joririkana juraretere no ntubo kulipuka kwa ngasi ira kana mwanki jorombere gutana mbere na gutamba bunene mono aria akari na aturi barageririe kujuaria but kana rakini bomba kwithirwa bakiremerwa mwanki jojo aithia nyomba yonthe na nkuruki kwithia kana karakara ndene monka komba guta uturo bwawe mwendo laibuni na guturugurira na rukono Keba ni kitambite nturene ya mukungu wa ndine ya rwire rwarera gicigo mbunge kia Buri na ni arakana kakale katete uturo bwako ni mwanki jura yukwirikana ni mulipoko ya mutungi ya ngasi untu batiumbite kuonokia kintu kinya kimwe mbeta wapona ichi mwiti ntoregara ni motori ya kwagara barabara nderengi ndi ndethira ugeni buntere akuona guku no tubangasi ni atambukite yaithia kana yaithia nyomba mwene akigeria kuomba gutethia kana gaka ikuremere uri warietwa Saida Simurio ndire manager wa Kaiwe waziga turigari muno no tubo manja thakire kitwa mugwanje no nyomba kwa tamo ngineya no teke ndugiro nganya kibi wazi tuwejere tuambu wakiwambu twaja twazikira tukaja twetha mwangi nyomba kwa tere mwangi teke ndutwaitenya kibi na mwana jo na kana nyaka ire nyomba atiromba gwitwa nya ithena nginebo kali kwende kaba umire ndikene kaba itoka kuitakana na nyomba kwa tamo ngi batiromba kuitakana ka kwira nyomba na riu akariba mukungu bari na kiriro kinene kiri thirikari wamwe na antu bawendi bwea bakiromba utethio kiri antu bara batiarukite muciyo bakiwa batierwa marampe buru ane mwana ujo wathena bia kuria athena bia kunywa katukuria ora ni mwandi umwega akaibona naguanga nkoro wewe ndiye bona athena no mwana ujo muthakaika muthanga ya mono kana twa thunini kale kamwe gaire nyomba katigere kange na mwekuru na ndio tuke ndware nyaka mundaga wembu ate bibiaja kamunde kanini ka korobo ka ou akite ake kulingana mundaga naye urenga itumura tukuora na wandibo waka amoterie nika ndona bia korea na iwanga leri na tutura tori tukwenda kujua nombi nika ndali dabra ndikale ina tutethie na ina ndo ba ya bongo ba itu tutethie no ndo mwana wojo ateke ndwatigera na kaburu baraba bomba gutethania tabadhari roi itotethio mwana atena yega kuria kana gya kunywa no ntuba binera irenja yiji na ara bokuwa gituma keu kuroragire kanao no ndejira ntamenya no ntundia aja mwankine no ndejira nandaigwa nkorwe kwa ndigekite muno kiripotera Meru TV kuma mukungu rwire rwarera Buri mbita wa mwende walaiboni tukima ntere che Buri mutegeri twerekera mukantere che Gembe ni aria wagibo kariani bonekene gwitana mbere na gutamba ntere che Gembe aria kuonekene amakarikaja ntukuragwa ndethia kuiwa ekuruko gwato Kenya arana ndoro are mujumbo ntere che Gembe no ntwairwaki na uria ni mukaririgite wa Kefis rungura rwangi ro urimi na umirite na kumeneria
makarika jau akiuga antu ba Igembe North ni bakwangaika ontuku nontu bothina cia ukarire ciitete na mbere na kuonekana kuringana na mutongeria ucio nethirite akimeneria tagarire atongeria barabara ikite kuthurwa kagite na gakantereu akiuga ni bonenie kuremwa kurita ngugi ya gucokia ukaria ndene antereu cia Igembe na ara muthimuthimu augite na ndi mukari wa Igembe no gukurukira asara inene na nkoriki gukaraga ari na ugwa kagita kwa kagita mukiri wa Nkonja na rugono ru itukwenda ukarua na tute apologetic we itukwenda ukarua na ntere cia Rwanda rwa Igembe North indi kwithirite kwina makarika ya wagagi bokari ontuko antu kwijirwa ndithi cio na kinya bikora bira bamirimite na inya bangi kumba kwithia bakithikirwa misine yo na ikaithangwa indi wari mubunge wa Igembe North niwe Joseph Twerwaki na umirite na kwabo aria akadibe Igembe North na antu be Igembe North kiraba kwenda ni ukarua na indi kaita nikakinyite kandwangi cio karibu mbe kwithia bakilacia metho kethia na batilaitie kenda bomba kwithia ni bokari antu bakuntuku nontu ni kinyamaro ntuku muno akiolotela mubunge wa Ntereji no Julius Taitumu kiwa nombe kwithira akiwatanira na ndwangi cio karia kenda bomba kwithia ni bakulikithia ukaria ona kinya aurio mawaitha kenda bomba kwithira akilikithia ukaria kuntuku nyathe guthite kwina thina ya security embe ndi noma uma tuka fix thina security no thina security rena mipangilio to make sure tukaria tutie ng'ombe embe kaiwa ringi na njire kukaria niriku imwe irio nto embe randa muyumbe ndatiete na meitanga uraweira ndiko uma andu embe kurompa contract are mwe kuthiata area ndaitangite onto amwathi ithe na location ithatu na sub location mwanja na tho location ire na sub location inya tunena location ire na sub location inya ntoambui sub location ithatu na sub location itandatu ntobetwe location ithatu na sub location inyanya lakini ngune are mure kuthi ewe kathia tongwas askari bethe bara akue na rasibwari na assistant sibwari etha akimnya thina intano aine baba iko na baba kwa na baba oita kenda nthi theno karibu boya number 2 tolele barura security watu bara security ni bethe boya na ara kwene kuthok ambai bai kenera be yaira antu onto andokete kambire bulu kambire no kongo kampio nara toka nanje mutenamba tuoka kambi kuntu strategic twathirania thina security Igembe North kundenda thikare tuyongo ithira serious na mantu akumenyera muntu embe tikutuika into bikaiyo biye kuyo nyatiri biyo biko nyamea yani it is too much bikwendekana no coordinate ya tori coordinate agencies cia thirikari na thina ici embe no ithire na antu bakethe bena te antu barithia into byo bike yairwa aturi betu baethia batu tu ATM ya kuiyarora banyara bakeya kibatu kuira apana oriwe akiaria mantu yakonia kamera ira ciotonya miundene ya Meru no witende ai DCC bonde bawachi kwithia bakiwatanira banteri ciembe na kwebebelia kamera ino tutakwira kwina mpara indi tu wantu bara nikabeyite kuramba nyanki mbe Meru DCC o Mutuate DCC wa Lare wa Igembe North na Mutuate sub county plus even our county commissioner bawatanire baranirie nkamira ikuyembe no iburite kuritwa thayu ti area Kenya kwero ikwarite riu baba kureta nkamira kuno twingilia na no tumena na ndenda nya muyumbe ori kunya okire aitarwira antu bake nke report ra Meru TV kumembe beta mukiri onkonja na kere report nyingine ati DMK Urenwe MC wa Ntereji ya Abogeta West na arombete Rwangiro ogima guciumira na koro kana kuthithia nchanchamo kumira na kuromba nchanchamo gutegerwa nyuma ya bomo baana barabara ikite ko muto nchanchamo ejo kuma Ntereji Central Imenti na South Imenti kuonekana kuthangikwa bobo bojeta kagita na kana kwerekana mwana ume nombete guta uturo bwawe nyuma ya kwethirwa akimuntu nchanchamo izi ni untu bukujeri kinyane kene thikirimi uria mwana wawe no withiritwe agita uturo nyuma ya kwamukira nchanchamo kirikana ana bonde ndigurune ni bagwita kana ni betete na mbere kumto nchanchamo izi mubango jira thithirite jo kiambirwo ni thirikari nene gukurukira Rwangi rogima nawe DMK Kiogora MCA wa Bogeta ya Baruguru na umirite na kuria Rwangi rogima ja kaunti ya Meru na kinyakiri thirikari nene
nibethire bakithithio chunkuni cindano nacio ciithirite cikimunto twana twa mieri 2 monka mieri 6 nabo ni nyuma ya kana kamwe kuma kiri gicigo mbunge ga South Imenti kwithira gagita uturo na kangi kuma mirigone ya Central Imenti kethirite kari cibitari monka tugita rugone na twetu na between 6 na 10 weeks tokenge tuciari oro iju to vaccinate gwa a series of vaccine omba gwetaga na muntu makere o rimwe kwithirite kwina spike ya cases ciana to muntu tukajwa mono. The other day one of our friends here at Nkobo lost the kid. The day before kange kale to consolata I think HDU nyamwire alam pategere nonto anticoagulation ikwithire giokaga kiritwana and the kids are bleeding and the vaccines are causing anticoagulation tugemona akambirio nose bleed na kwa tu kanda mwete ete kuthithia bora ete komba coagulate ora otiga ko bleed then you bleed to death. So mostly it exhibit symptoms ya anticoagulation, the same problem na bale exhibit the same symptoms. So no, this can't be one of the whistleblowers in the hospital there can notice akona intojabu because bigi happen uga this cannot just be a coincidence. No ntonya bate vaccinated cibitari imwe. So it's important for our healthcare professionals gutegera we should not lose even a single life. There is no life that is hiyo ni kidogo. Every life is very precious, especially babies who have not had a chance to live in this world, so that we protect our children can grow up. There is no tomorrow if we are not reproducing and if we are not taking care of those who we produce. So dispensary chetune twange churaga itegere storage vaccine. No, the vaccine is a disease. Mulimo jodhajo attenuated. It's an attenuated version of a virus. It is introduced kwa kimwili jo mwana can stimulate that body could produce antibodies. Ni mantu kinya jagwa timbaru ni Kenneth Kirimi ura nawe mwana we withirite agita uturo nyuma ya mwana wawe kunenkerwa nchancho iji kiumia kimwe kithiri ikando thirikari vaccine yu kwambekanite gero bwega nontoni ngikia mwana kwa cibitari nari health bro atari na any issue vaccine after akumto that vaccine irio mantu jonte jambiririe kwa ndamu kureka go crot na until yakinya Olivia kurema gukemeruke monka apas. So nkolia thirikari bategere vaccine bakwa our babies maybe no chidre ite that safe nanto kadrate vaccine yu daiji ndedrande na Olivia kwaza na tokenanirite muno lakini dai anto atedra atokeni atokorera as a family anto akwedra our baby Olivia is normal. So thirikari nitegere vaccine ikwa ana betu ba make sure chisa sawa kibo na icha kubatethia ticha kuboraga. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumamu. Na kire ripoti ingine ati family imwe ni itetera mbere na kurira kioto kiao na bobo ni nyuma ya muciari wao gukua bime bithatu na arena ndi bethiritwe kana ni kumirite antu bangi bara bakuwe kinyabo ni atana kana ni ana aba mututigi unturande buretete nkanja tangurutano na kuchanio ndene ya muchejojo MC Mutonga na arombera gukenya ndene ya njaizi na gutubangania ripoti unanjira intaliro nikieva na kwithikira kunene kiri family imwe ndene ya Kirua aria barombere kwithirwo bagikwirwa ni nyina wao muciari uria utirathiria biumia bithatu kuma akuthikwa na ndene kumirite antu bange baria bombete kwithirwo bakiuga ati bone atana bangina wao na bomba kwithirwo bagita guchumbura family eu
na nĩ arĩa abo bakuga batabona batabaigua ona batibaige ona mathina jara bakurukagira nĩ bonka. Kometa Caroline Makena kuma Kirua nari wand mantu jara jandigaretie mono I mami orakwire after 2 weeks DC areaja na ndaka iziri kuga isya mami na ntachiona nonto ntorete aza ntabona burunya reu mami atorete bateza ke mami bakiuga imami wao bejete omukethia kana bamureterete gintu mantu jara jama kirindisi na mandam kuwekera ngare mwanki bakeja last week mami atathire 2 weeks bejete kugainto bya mami na ndendoria thirikari entethia netegere nonto anto bau tutoraia munda jo magamba myake mingi na mandam wau na chief na retired chief urare ariku anto bau ntabona inyega mbene ni ai motori ni atori bantu araya to batukia kwa epo bagatukia kwa CID sister regete ataitu na rastere thairio anto bakumera bakiuga iba mami kento kenge gya korigaria na kila kitu imanda mwethere ize na nokona aretumira corruption ama atherine anto bau bakeza mwankanja Wednesday bakweja bejire bethirana beku bakoria na ina bari bero anteku batonyere mwanka nyomba batonya puma mwarijo pumera jojonge bakiuga anyomba ikatharua na into bajokie Umpeta wa John Murigaria na unika kande muturi ango kampendre tuine karo na mudhoni na mami owe na masi no kande amakire ne cho eso kigo anto bejete bena ndisi na chibo kibake bakiuga bate kumenya anga kauma nganda urete mundo irigo na kumenya na pambira na ndabera nta urete na irigo na nta bona nta bona ndo bamburi ura korona kunto twendo no twembije nedra mboni mwanongi na nta bona ku na ndibatika bauga bike agreement Jumatano pamburi demande ko dabera pambira bike Jumatano non baterete ntego bakeberete karo non tunyantu ko bambere anda ateri kuwa and na agreement na karo nto muona bambere ambezwa kende kwa chibo Jumatano zainya kenda bikia agreement na ntare kiobona ndene njeje kuma ndachiarirwe ina bare gitare umami arari moyo na mami arakwire na miaka 72 Marieto mbeta Masio Muthoni ini mamio kwa mami ao atandire byumye bidatu amamio na kila kindigaretie indisi na manda mukwiza ntukwe aramisi bejita kuga internet na bau bangi mtake wingi cha Muthoni igo chieta cha Muthoni lakini tutabona kuma mwanene na undi na miaka 40 na ndaero to ana ko na mware okwo mbere na miaka 21 mami naje tu trip idatu na tutabona kembecha kembajo chionde ke kwewe inyanda mami akwira arathira irindam tugeta twamwitira ndam na nya batakinya na jau nĩ ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Kero ripoti ngemo jumbe wa gicigo bunge kia Central Imenti Mheshimiwa Kiremango chini na chumirite na kwarire Mount Kathomba jegi nkuchanira chithirito chikionekana na mono maandamano jegi kundi kia mbeo mbethi kana Gen Z jirajonekene gwetana mbere na kuleta asara inene aja ndene ya ndegoro ya Kenya. Kuringana na Kiremango chini arombete Rais William Ruto kutigira na gwika gikaro na gikundi giki kia mbeo mbethi nikenda kuthiria michukumano ya siasa na kinya maandamano jirajonekene gukojirwa ni arakinya aonekene kumeneria iku biana kumane na polisi kagita kamaandamano. Nawe Kiremango chini mujumbe wa Central Imenti na kuria President William Ruto nethire akiambiria rwaria na nthuki mbithi kumenyekana Gen Z na bobethirite bakithithia maandamano kwa kagita rwaria ruria na mujumbe uju akuga kinya ruketha rukireta ukiri wendo na kinya twanya twa ngugi. President netikirie tuthe twina ndaro na youth twaranirie nabo tumenye matakwa jao jongwari
keu bakuwa manto ya employment nata tukathithia bambirie kuona ngugi nata tukathithia nyabo bakwandikwa na ngambo baandikwe nata tukathithia ayuthi betu twike baumara batera thoa tutweka batu tule aciari ugo ng'ang'ene kuthomithia mwana kuma form 1 mwanka university kinya bamoba primary aliumara baumara maandamano ni ukigwa mwana ine thandu kune ali au gutegwita bwega lakini president yagetikiria karugura ndwarie gwatuika tukaria tuli amwe tukathikira na baba atwira mantu jao mahitaji jao na tukabojoriria mahitaji jao jao iboko nyote maandamano kaire ni ara kinya onenye kurega kunganirwa kwawe ni ura nthukije mbithi ithirite kiuragwa ni borisi untu buria kinya nkuruki augite ni giutate na mawatho ja nthiguru iji twinthema tukari nthiguru turanie when did we go wrong when does the rain start beating us tona tukerekania na betu tubojoria yoba kwenda thina ithire no tukuragwa kugu twagukugwiria kinyomwe gote muciari ukuretie mwana wenda kuona muciari ungi akirira no nto ne asarene ne muno mto mwethe kuja na twe na wiregiro bwawe kuja gutwika no muchethi jaja no askari orujo no mujumbe orujo no principal orujo no pastor orujo no MC orujo ya MC batu ina bwaja it is very disappointing. Nere kinya kuromba ukiri nyuma ya siasa ya gicigo mbunge giki kwithira ikireta mwanki bonene. No very well kethira kuri uga kethira tembio akethira te o mabotitho kinyoka itha uma kaboka umara. You cannot find the truth because you to make noise wherever it will be until it is hard, you know, that's the difference. Lakini siasa neo utero yuraga no tuketo maitwa tu na period ya miaka 5 na ku kinya kwendwa ukeja kwendwa ni antu bonde kinya kwena ngorogi na tomba kwenda ni antu bonde kune nyanje so wengo atendero ni antu bonde kwa kwikirema ukathoganya kwendwa ni antu bonde nganirwa ingogero kurita na baba kwenda toka thank you no nto murungu noe wije nkorochia noe wije nkorochia nto na no tukaraje twinde na twinde tuba murungu uro kwendete no rote kwendete is a child of God ate batu to ina thina na president bunga keno jorie promises ciawe ojorio wake uya okay no nto gute mutongerio kathinjwa nyama ciawe cikweri iko irugwa gute mutongerio kwa mbucheri agitangwa rugwa nande antu ibamenyere kira gikwendekana ki mutongeria imaendeleo yawe machiara yawe jangu giwa kurita itwari na gichunche kiari na 1.5% kia michetho igatwathiuruka kyo kugurira antu uniform ana uniform kwenje iwanja bia bite furati bika furati kubathithiria michetho lakini andi ciitirwe kuringana na siasa ile ciekirwe chero nicho ke county governor na nde na ke county government na ke county government ni nte chionete kinya babu bole ana ro bukamboni chia no tubute kuraja nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tutegera mauntu jege biashara ya nchobi na mono ajendene kaunti ya Meru aria murungamiri wa mbondi ya lika kana mbondi ya rethagero ikithunja na gutegera wendia bwa nchobi ajendene kaunti ya Meru dagitari Mbabu Muguna na aciumirite na gutariria mantu kathumba amwe na mitaratara iria batere kuthingatirwa ni ya biashara bonde ba nchobi ndene ya kaunti ya Meru bobo bwejite kagitana kara mbondi ezi yonekene gwitana mbere na kuthiuruka ntere mwanya cia kaunti ya Meru na gutigira ni bakuthuja biashara kanira bubira bithiritwe weekend nchobi ndene ya kaunti ezi. CEO bwana Dr. Babu Muguna uria urungamirite rwangi rwa nchobi aja ujuka thetune Kameru nombete kwithirwo akiumira na omba kwithirwo akiariria nkoroki na agicokia biuria omba kwithirwo bikithingatira kiri akari na atori baria bombaga kwithirwo bagiteta muno ni wendia bwa nchobi na nkoroki uria biachara uyumba kwithirwa igitaita akiaria nombete akiuga jaujo gito ni Dr. Babu Muguna kugirempe Meru ni gavana wetu mutumento edinkia ni kurungamira unyui na wende bwa nchobi na mbwire bwama nchobi ni tegeretwe na dirikari chonde dirikari atonde na dirikari national ni tekairia nchobi na ibia kurea kana bia kunywa kwa unade tukwithairwa kwina kamwanya kidogo inade mtu agatumira biashara una njira iteagirite ojaura wona nyama tatu kuru kama tangare antu bana kama tantu 10 bana na deu ni thairwa unete watho
kute kuuga nchobi ni ntobi thoku akiariria wendia bwa nchobi nombite kwithirwo akiuga nchobi ititherwo ithuki ende nkuruki ni imaramari na baria bombaga kwithirwo bakiuna mawatho ja wendia bwa nchobi nibo bombaga kwithirwo bakiatia na nkuruki bagetithia mantu uria jatiagirite kabwira bwama batu baria batwikite ani ya biashara ba nchobi na nare kurukithia mianka inona ndi itai kareta mantu ki mwaka juju nkaitwingite ba utamagana jairi na kyo nikyo ntutu kuinga ni ira itiokinyia masharati jaria jagwitikirwa na itu ataga tutithina na biashara betu indi mture ogutumira mukato kana shortcuts ukethira na kwendia nchobi expired ukethira na kwendia nchobi ya mutungi kana nchobi ya gwikira glasi ni umete njagine ya kienyeji mukasha kethira mtu akurogonyeria nchobi we chukuru au ana bachukuru niyo bakurira kana kinya nturene kijijini kabisa ukethira nandi netre nona na kuringira antu gituma indi mture buruwe na biashara we nchobi antu aega guntu kutheru tutithina bu kwou uri ogwita atwika kurugura kanyomba kawe kena mugundu gatino theru no nyabangi na bingi bikwenderwa by the way au ni otwigagwa tugeta kona na muno mbuga mwaka jujunka 2025 petition kana kariba gontu bakuigwa batyo toshaka ibejete group nkurukia 20 na beja niki bakauga ntora yetu ana ibathukira buru ana batengo gibakurita betinda nchobine tujobi to kwendwa mbecha inkai ya ndakaite kugurana na ndio kaigwa thirikari tumbokira na antu bakithira na ndikyo tugwatanaira na national government tweta tuga inspection tububu kwirirwa tutiumba kwiyo ni twerwa nture ni thukitwe nchobi tuma tugeta twi group iraita wa sub county regulatory committee na ndi iwitwonete nyingi na tukathiuruka na matugerwo inya tuinge mba chionde ende tweta committee kona ti chionde china makosa kwou no boite bukiuga tuinge mba chionde tweta tukona nontu nitikiritwe kirimba ja mikombo ne for example yari mba 17 kini twatigirie mba mugwanja tugu inspect na ndi tuthikaira na nchi ora bakuga na ituthikaira biashara na ibo batugwete and still tutetikiria muntu nwathukia bangi na biashara ewe na buri uma gutitikirwa muntu athukia bangi nontu bwa kiugo biashara yawe tena jange ne jaundarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya mutindo wa Jwa Kangangi Northimenti Meru TV twerekere Monka County ya Tharaka Nithi ni aria hakari kuma ntere cia Mboiru kiribiro ne bashumiritie na kumeneria bonene itagarira kuingwa boirabu birabi kwirikana ni bitikiritwo kwendia nchobi kana ni bia license ni thirikari ya county ya Tharaka Nithi bakere ni metha nteto ya Meru TV akareba papa ugete kuingwa kwa irabu bibi birabi kwirikana ni bitikiritwo kwendia nchobi nikugo gutuma nchobi ndegeni watho iumba gwita na mbere na kwendwa nterezi na kuthukangia mbeu mbithi Narana ndibarombete thirikari ya county Tharaka Nithi runguro tongeria bwa governor Muthomi Njuki gutigira ndiba gutonyera na kurugura irabu bionthe birabi kwirikana biri na urago kubatara kwendia nchobi kana nibithiritwo chunkuni nikenda nchombi kana nchobi ndegeni watho itikomba gwita na mbere na kuongereka ndene ya county Akali baba bambwiro kediri bona barana rete kuma wandia mariani chukega mangombe yende kidere ore nene igotigeri bakorugurira byanchobira mbetegeri watho nekenda gotigeri bakonyokuna kwebukana na nchobi ndege watho it is better ikombe kemwe
biere kena tigaria tira kanyamu kidogo mwana ke kurathie cukuru nkamugurira ngumu na nkamugurira nyamura kanyamaga kunekeriga ukamata irio ayete cukuru agaba kiugambirira bubi bingo gutire muthuku makuyagerwa ntari no wana nchobi ndege igwatho itiari kuthire turani riri inde bakwingirira bukagitani gakanchobi tembetegeria niambirite gucoka turatwira wega muno ende turatwira na kilabu kimwe kana ile bila bila tuira IT no ndo akwira waga nubota yoko buinge murembo kuoneka thaino no ndo afta kule ile bia meko ingwa metu ejo de kwa nyana muno no le tio ke tukolomba niko thia metu wethira bururu na karia ndo bwae twatwa kilabu kiega kilabu kera njobi nthomu ayo munene wa nyumba 10 ne twarwete na mutu muno na no wathira no thaira kilabu kirabingirwe mutu ni mucoku gaire na mutu ne bokumenya ne tondu turabingirwe kilabu muntu no arugire kaire tondu we kaga okete kwenda kuthika no akaruga kurugi bakirikire kagitani gakane kubaratimithia kuthingendo indaja bama bakiribokana na bangi nabo bamara kionto kirende kubekera ugwaya bacokete kwao nonto bakoringwa ngeta na nuiji akoro ne endeno ne amasimba ne tukusimba muno na ne tukunyonta zaidi tuli mwagala tukadioka kula na kana kanwa na tukenuka kwena thina wamba bwaingia zaidi niyo tantu kwingi kuma klabu kwingwa ndauga nonto kandi maga kambite kanwa nkunde kombeke kimwe ngio kae nimbirwe ngoko 10 ngwatira nsau nonto bai kombeke na ninde kamnde ndiyo no makambu mbia ko paliti ngakunda kombe no kamwe kamumba kuruta wela wega na ngumete kanwa ntukwingi ndaya kukulingirwa ngeta kamutitoni kange kealia kabibu tanga atigarite ku aninga yanterie ntanyuite monda amba kongalia na nikyo tukwenda kilabu kingorwe tukundaga wa umojie mtu akenenuka kilabu kuma kilabu kia bingwa bare tinda beno kete kethe abakulirwa mbwiro bakatunywa kebena kyo ngatinda ananini ngone mtu abikibine ngono amara gotondo agotinda kubakua babarie une ngoria administrator weto gitonga ethwe muntu akwenda antu bae na antu bae tulariri ni agerie juji baturugore kilabu no kimwe ai turarieto at least akoro bau ni begwiteria tondu bari nengerwa mbeca na thaja akoro uti wakinya kano nugu iyo tukoregana na nchobi ino ikuregwa ni thirikari twigirwe kilabu kiria kiega kia standard ni kenda tunyunyage ojo ari bona gitonga gitarire gitombi kenene kilabu kwingwa ntere ino ma elienu malombete thirikari etegetikiririe ilabu nau abalwa no ni asainitwo ni anto 66 augaga mbaenire bakube na kanitha wa SDA ni maugaga ilabu theinu wa elienu ni iko facilitate wamba iko facilitate ogota ni maugaga ilabu theinu wa ntolenu ni iko facilitate school dropouts utomasia na ikaumake ciana ikauma skuru pia ni maugite theinu wa ntolenu ilabu ni igotoma ukakora kwena ale pregnancies ciana kugia mabu mbele ya magita mao magitwao makinya misi mingi muno netiganite na kosi ya ontonu ne irabu kuma wandia mariani gecigo munge gacuka ga mang'ombe nkiripotara Meru TV gitoka mbita ndagara waiguna Daktari Julius Mbijewe ororongamirite aritingugenda eneo bichi ya gavana wa county ya Meru na achimirite na kwariria manto kathumba jegie utongere bwa county izi ni ara ugete thirikari ya county ya Meru runguro utongere bwa gavana Mutumanto Ithinkia ni umbeta kuthurania ogoti bwa chiringi bilioni 1.1 kiri mwaka jojo jwa thirikari omena kinyamba cha chama chibitari ni ara kinyao letia Meru bonde gutigira ni bagochiandikithia kiri mubango jo ugima jwa SHA nikenda baka gunekana utungata kuma kiri thirikari kumania na ogoti kinyabora ya baguita kiri manto kathomba kwenda gucokia nkatho sana kiothurania ogoti ndene ya Meru na of course ngicoka rinya nkatho bara nabo bari ta ogoti muntu onde o Meru mu biashara mwitithia bikibiki muntu okuthithia agriculture uri okomborete nyuma ntu ya jonde ijaringanite mbezi cionde ciomba gutuma Meru for the first time
turongerere collection ya revenue kabisa yauma uria mwaka yo nyongio thirikari 2024-2025 yari 960 million na ndeto na 1.1 billion shillings na hizi ne kuma kire ile chiyo ne revenue board amana cia masibitari ita ko facility improvement fund cia sibitari ko cia lingano ikeja mbeche yu indi bando tutarakinya target tukomba kuthurania turenda tukinye monka 2 billion shillings kuthurania ti kuongera ogoti ura bwithirite bukari inaara kwithirite ikiura na aja nara tumbe gwakikisha tukomba kuinga malinya jau kabisa monka tumbe kuthurania mbecha cia komba gucoka kulitera wananchi ngugi Pameru kira kingi gitethetie ikomba kuma gikuthurania mbecha bali yetakiri kuthurania mbecha na mutandao kana systems cia collection twachije gatuka cashless nitethetie sana na wa sibitari na ku gesha registration ko chiojuriria kwa membasha inyone tethetie muno inkwenda kwira antu beto ba Meru baraba ticiandikithie gesha tafadhali ciandikithie no ntimurandi jo gutetheria ugore mwajire weta sibitari kana muchore okuri omike sibitari ukomba kwitha thirikari kiomba okurira inyone tethetie yomba kuongera revenue yomba gwitia sana inkwenda kwira revenue board yetu inyone ni pull up socks no ntigo kuonekana na ndi sibitari ichikomba kuthorania nkuruke revenue board na no change the responsibility kuthorania mbecha kuwa nkwenda kwira the CEO and the entire team bagiri ku pull up socks pakikise kuntu kunde na aria kumbite kwithira membi kwantu baratiriaga na butu ga appeal kiribo nyo ibone kwina gitumi kia kusika gikwaka Meru yetu litogoti kedo tiritaga no keja wariru na njira ya heshima with public relations customer care tikumakua tikurantu hapana ikubariria kereanwa bukaritogoti tukomba gwaka Meru yetu tutekira riboti ngiara muthenya ucio goro akariba kuma ntere cia Kiorunde ni awadi ya mukothima nibonekene gukenana bunene na bobo ni nyuma ya mwabitha wa polisi wijekene Moses Kimencho gutigira na kuingia werane boria abekire Moses Kimencho aikere akari werane bo gutigira na kubatetheria gwa kandaracha ya Rozi Romajira ruraru ithirito kia mpanga akire akari na mono aritobaraba gutonya ndene cukuru ya Kioru primary kuma ntuku hegoro material cia gwa kandaracha chirombere gukinya ira chiramukiro ni subchibu wa ntere iji kana wa thite location oreje keneta Isaia Berese baruga ati gwako kwa ndaracha izi gukabatethagiria na njira inene mono kagita na karia kuri na mbura inene watabura mutharaka ugire gwirane ni randu nyuma ya bithoyo wa Boris kwarietwa Moses Kimencho wikira kariba Kioru wandini mukothi magwirane boko bakira ndagache ya kuringana maguru kiri muro wa majira ende nombete kwingia gwirane bobo akibairira chuma cha kuthirekeria wa kandagache ino utukona no to kuringagira ndi toba ko to kugendagiraga ana baba rega kuthi chukuru bena na chukuru ego aba kathiko Kirundi baito kuthomera kwe ugakwa mwana roye nikaire ukukuo karambio chukuru tano ikioyo ende kuma munde kumare kutie kuthongera ntikwenda kuthongera roye ni akaire tioti makoyo kana nata katwe makoyo turenda kugendaga kwe agakirikithia gwikira kari ukaria bantu agana njira kubaikira gitaya kubamurikira mono kiri bara bakethora bakiringiraga utugo bantu kuona mutugire antu bamwe bare mwaki ni kuona kana nata ninte gitakwe ninte mbio bobo Moses Kimencho kana Dr. Kaso bakirikiri kumane na wendo ari na buna kariba mukothima mono ekiririkano inaumite bantu onde gukaga wendo maendeleo matithi na mbere no kweli kwa umwere no kuona nkiruta tigento kenge itwa nama antu beto bakioru igwe nimbendete muntu mukwegwa imbendete muntu no kagwa inkoruta wireno wakwa muchino ndemwe kweli ende ni gono ntu wa wendo babu nda wimbo rotherenda cheno tika kuga ntiena wera nde wirani ende wendo boranda bwenda sana ikiatomye ukona nkiruta wirere kwe igwira ndutete kenyeno utie bantu tathiete na tiruta wera kere ida nyuma rotere rwa kari nabo batariganirwe kuga bobo ona ngokana mono
nonto bakiatheke kemde watu wathakiatheke kasoba twathina mbere kwa twena weru bonene mono urana beto batuirie cukuru ya Kioru bathiko gwatana ndaga cha kwa wakiringa kwena tere otana etumakere ko kana kere ko watu wala tukautanguo tukaringia na beto tutangua kinyato kiona gona na baba nene ndio kwa twena tere yato ana bato kuringana tere Tuyo ya tuteria gukurukira kuringa tutinga maguru kaire kwa turinganio kuringeri ibyo byetu byetia nonto ya ruyo yitiye bigoro iyo mtuna ogo lakini kwambiria turinyo yakwa na yao yora twatyo kuringanio iwete ibyo byetia kinyato agora miti kwa muje na biena goro muno na tukiringa tukadia gukadia turi abange utena thina ati tugochiara keringa kuma Kioru wandini ya Mukothi magecigo mungeke Tharaka nkiripotera There FM ndito kambita ndegera waiguna. Riboti hiyo ndagara waiguna mutegero Meru TV ni gutokenyeria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukire mbethero nge kwandagera kagita gakega na nkuruki wita nambere na gukena mibango yetu nyuma ndeka itakurajanga chokera kiri nkatheti ndina katheti ya The Daily Nation na nkuruki nkatheti ya The Standard.